Newsfast Karbi Anglong Birta Thanjiban Hindi Sami Sonali Rampipi. Aprasi Birta Tepi Pen Arjuita. Puthot Okung Bangkethom Pulisari Deng Kacheneplong. Keroni Southern Range Pen Patowe Puthot Kanghua Tengpi Ihuma Soktimana Truck Kenepon Tulong. Asap Center Kedosita Se Kelangavarsai Avea Jog B Chaya Tumsi Ahem Kehon. Puluni constituency arlo Chirikang Jangarong Apiechia Mukebangbe. Delai Police Station Angkang Puthot Kindo Sikari Mate Okhum Bangkethamatum Polisari Deng Katsingnang Kedamtang Arni Keneptang Okhung Tumphan Arju Patek Tok Bomsi Neb Bomlo Lapen Police Atum Cherok Tokpen Methang Asai Ke Claim Bomsi Ingnang Longlo Sonsi Pinile Thotta Joy Joy Pen Birta Longsi Delai Police Station Angkang Singhason Anglong Arlo Kachepachong Adimalong Nep Ingnang Longlo Kachingnang Check Tharthang Thangbil Arta Thongkebra Kethom Dimapur Muam Luit Arta Inkoira Troxy Manipur Lapen Lien Mirlum Hausit Arta Thongkebra Hini Manipur Asor Pusi Pangthek Lapen Arideng Eke Etiwana Heli Ebong Longpon Okhungatum Angbong Kinepji Dolang Latum Atimdo Forest Atum Pen Kacheteng Kheng Ahut Ilut Kithido Lopusi SP Ningje Anparta SP Keningje Ke চেম্বাৰ বনাই আনিছিলে তো সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট যি বৰ্ডাৰ থাকে নট অনলি ইন আছামৰ আমাৰ যিকেইটা আছে তাৰ উপৰি নাগালেণ্ডৰো আছে আৰু মণিপুৰো আছে তাততো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ সেইটো ক্ৰছ কৰি আহিছে এইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তনীয় কথা হয় আমি হয়তো আৰু যিমান এতিয়ালৈকে চেকিং কৰিছোঁ বা কৰা হয় তাতকৈ আৰু বেছি কাৰা হ'ব লাগিব Lumbajong Keparlo di Sama Nong Tu Ahawarapan Kapanong Hadak Surihini Rakep Aningkan BRGF Askim Pen Medical Sub Center Hidim Timung Arong Alongsi Pangnidamlo Radatum Se Kachelang Avarsai Long Popu Chehok Dakdak Pini An Ningkan Kep Plengdet Apita Ahem Pangram Suajok Perimi Mea Bangsi Radatum Chetheglong Sub Center Ahem Ningjoinu Ajok Kilo Abi Achay Nong Atumsi Kehon Alang litum ihidamji manja kalite di putong sekot dowai sekacilangji adim avedada jok kisung pensi aningkan pathonanglo lasi tim Karbi Anglong keja CM Tuliram Ronghang lapen EM Khonsing Rongpi bangso sub center along Dr. Nurse nangketoy japhansi hadagarada tumpen tuning ripon news desk report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong pen Meghalaya hoyalong Meghalaya Sorkai ke kupuson si Karbi Anglong along Thengpi Pawir pon Thekjima Lapen Thengpi Jongsi Pawir Theklo pulote Joy ke pen longle ke pet long jephan kai ke amat amek ke bilorlo Lasi Karbi Anglong Thengpi pulote hadak ador long pik Labang so joine si kai ke por pusitami kanghu ke chimirone dedlo Keroni Southern Ranger Bibison Tokbi alang li chikloy jonta pling piremlang nangke join bon sitami alang li kacepaddu ka joine jirikinding pen kilometer thongkep sosi ajak kiding along pusitami Karbi skap aparlong staff atung pen dam pen birta kelong ateng pen ihum saktimana truck ML043876 agari la pen thengkria beng inkoira hini government pen ador ke suri inkoira pho pen thongkepan doji Karjulong ateng pen patowe kanghu iya truck nep ignang dunlong Ajo por garia miatur ketheklong ajoini kangting avarsai cho en pen kanghu atum kat thai pusi ranger tok biasang hu pen pherangke phan nang thandun Soktiman gari joakli khobor pamute budola 4:30 bojat ami khobor palu je biskap palor pra eta gari humai ase Meghalaya pra eta ei khobortu pai ami mur staff forest guard arm home guard aru লৈ তাত গৈ আমি 8:30 গৈ পালো তাত কাৰ্বি স্কাপ এৰিয়া কিন্তু কাৰ্বি স্কাপ এৰিয়াত গৈ পাওঁতে আমি গাড়ীটো ইতিমধ্যে মুলাবেৰ ফালে যোৱা পিছা কৰি গৈ কাৰ্বি স্কাপ পাৰ হৈ মুলাবেৰ তাৰ জংঘল গাড়ীটো ধৰিব সক্ষম হৈছে Keroni Penren Singh Teron Newsfast Karbi Anglong 12 number Puloni constituency Hawarpen Langsomipi Bamon Kiri Sarpo President Devoram Kathar Lapen Secretary Sona Singh Hanse Tum Chetong Dunsi
HSLC asatlang ki unduna tumaphan ning ke parong dunsi Karbia pohu pen kar chuamai kedeng HSLC asatlang kar chuamai long apia putum sitami chetong dunsi langso mepi Bamon Kiri Sarko Presiden Devoram Kathar Lapen Secretary Sona Singh Hansi Atom Aphan Bangso Sai Keklem Kemesen Pen Kedeng Pon Aputhak Parong Niarat Tumpen Kachuru Pajir Pon Huluni Pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Sumindar angkang along Pini International Yoga Day talon ponsi bangso Yoga Day kedam tang surhini rakre poning kan wasika ciklo ni pai ingkora isiarni India det along si talon poncenglo Pini bangso Yoga Divas Yoga at Home Lapen Yoga with Family puathe PNC aningkan wangason talon si piningan ningkan prokan nang plengtanglo non COVID-19 abura joini mass gathering mate armung keong chingrum long lepusi digitally si International Yoga talon Pini bangso long India Prime Minister Narendra Modi ta talon dun si yoga pen non COVID-19 abura phan parempon nang pusi ningje pon Anparta India President Ramnath Kovind Pini Yoga Divas talon dun si yoga claim si ok pran cepami pen lapen COVID-19 phan parem si itum cepa hai ponang po pusi ningje News Desk Report Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Soching Constituency Arlo Rongkora Hawaralong Harlong Dongki LP School ahem aphan Sarkar hin pen sanction PC selampon lo Sita piniarnianta petangte detsi adim pangram supadokoklo Bangso School ahem kikimpon piningan ningkan troksiba ningkan nerkep anbak nang plengtanglo Lasi kopia potong ke patangte derlone piniarnianta madua ke theki dingatumta nang kuhumri abang abe pusi hadak ke doara ratumpen perangke kahumri damahut nang pachinidun Lasi bangso Harlong Dongki LP School ahem Sarkar pen nang kerabji anvedloma mate atangkatong kabededloma puta hawara tumpen karjupon lasi non kedobom poriworton na Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen bangso school ahem ke patang ponjia putak RD kipi ponjia phan tuning ripon wathat langso pen Rajen Ronghang Newsfast Karbi Anglong non malam sop han bir tang ton sina Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. bir takang tompe nang chirui thulo 12 nong Colony Constituency Arlo Chirikangjang Arongta Isya Hawarlo Ningduk alama bangke PHG atum langkang sir mate filter tipin pensi langke pi puabirta karjulong pen Phirangki atum adimalong an kahumri damahut aho pet pen thekdam longlu sonsi halapu longli ahem phuatum setami ajada sai seta Chilong dundelang lapen ake joy si government atuma phat longle ki pia sonsi mandelo lapen ning oyason lo pusi nang chethandun longle ahem phuatum setami wall boundary abang contract akam choklem pen abil seta chilong et elang lapen PHG alang KP mate ki pona pipe setami wak et lapen hino et si thekdam long lasi prabjin pen kanghon kangjin sora non ki do bom BJP Sarkar Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang lapen PHG EM Prodip Rong pi atum nangra popusi ning chethedo pusi tuning ripon Fuluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Singtera nami rong ke Chirikangyang pura singtera ta Chirikangyang puri hai tamila thokamong pi scheme ke tate raso lang long comment pen si rason mane lang ki cheng ini kan fokak dulu ke kan pokok dulu deh non ladak non mata lang pibom lang ke deh alang pangai pibom setelah laso rong ko marong ke lini ke ini ke pu dok rong pi rang teron apen thawam rong pi apen bacok rong tharam apai bang ke dulu setamnya alang mangai lipin pen deh ladak la tengki ke sapha ke thek long tengki sabse chok ke chok latum apor pan je sapha lu ma thek long sapha thai patai sita bang lipin na nang tum tar solang jun long ma salah jun bom lo
Dok muka municipal angkangan lang bunglang pret lapen kang tu kang dai doan municipal angkang long le mate art feeling popusi maelong em lun sing teron chak pona tengsi pini pen bang selesai klempon pangcenglo kam klem teklong si municipal angkang radatum ning ceparong ringti dok muka pen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong Bini update up ansi pajulo domi thame kardom.